Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. How many days are going to 371? Haji Sisha ke 371 ketika artikel 371 kepada dalam hal ini kerana ketika election district council. Nomor kini ketika state subject Haji Sisha. Mereka disim kerja jomno re jomno kalau orang ikhmat minata ya jadi ini kata. Mereka mungkin lagi happy way, dalam mungkin lagi ayah ketika state demi lagi pulih history. Apa beda maka sincere kata. Ipel juga artikel 371 kebetulan terekam. Happy way kita jalan. Hendrai kawan no minta hak ini election ini di sini. Hendrai kali sisa dengan kebetulan yang menganda. Persia yang beri minta kasihan tentang kita yang sepenting. Maka 371 kebetulan hak ini kita seperti ini ya tay. Namun kebagusan kadai hari kaidai maka distrik itu. Dengan partai ini, nomor kita di jalan, kibaladio ia akan ke 371. Ngai kebangan yang ia ini, jisna menggibaladio, towai kebaca poladak. Haladak kita kuat kebeda terang ada mentah kebagi kuat kadai kasih sejuk. Nagi pai kawai pakai benda, jogi wai pakai jalan, kong ke jalan nakalan, katur apa yang kasih sesuatu. Tinggi dia bersyai dia, apa kiwai ke jalan ni kasih sesuatu, boleh kipai kasih sesuatu. Kasih sesuatu, kadang, ya kebenta, kebalapan kampi. Jadi kalau Kashmir, Haji Sisha yang ke Jammu dan Kashmir, iyo yang ke 370. Dia ke 370 Jammu dan Kashmir lawan no. Balai lawan ke Jammu dan Kashmir, nak 370. Nomor Jammu ka Kashmir kamban kean harga constitution. Nomor yang 371 lawan ra Jammu Kashmir kalau tangkat temporary ada provision jong presidential order. Kamdai ka permanent. Kata ka presidential apa? Kata constitution. Wak Amit Shah ulah percaya dengan kata kebenaran. Ulah percaya pada sesuatu yang nak bermain. Nalar kalau lupa hak konstitusi. Kenapa begitu kita? Kajubah, basuk kalau tu inangyan pentulun ya ke section kumba ke constitution jengarinya. Kalau itu ini, kum kita jadi beri pakerpang hasolan sah juga kali bejong. Kum ju ngamdan nak kawai berkong ban keren yang kan artikel lain sepak dibuat tak anda mami ini yo ialah kejong jelahi hangta ni saya keren ya ke artikel lain sepak nyompo way. Kamat ke baal, kiai di ajimut cimberkan. Kiba pi kum pertong pidan hanor ka jenti ya marpo kendo uranium daga burong ni kiseng balang baru tim sim kandan dia banyata iki pan belin ki jongi ki bedon hagi jaka kiba play dragon ra ulai kerpang ya ke jalan ka jongi ulai kerpang ya ke kasih banyak ki jongi bandon ni ke marpo kendo
offshore. Offshore. Yang mentah offshore. Ngin senang yang keren, dia kata mentah. Nama kisah halang lu, kini ki way, ki mi syakmat panjadahin, yang kecil Henry Wujungi, panjadahin, iki kun, kedok senang, kasih. Kaya ikut hidupan menong, halau kecil penik pensah, yang kata long umbam undi, dan tang mencisni, dan bobrong, yo, wen mesti berembrong jungi. Ni semua biasa berpenpah kita ki jaga sajan jangan semua pentor pak macam ni kau boleh sibuk walau ni dan mentah apa kau session juga mau ikut conduct kami leh dia si ketiga sanction tu api bila ada penyuap apa hakisnya berada compare jai ni dan apa por juga telang ni dan apa por juga air lagi kan nonton you bagi tempat beliau ya kita kinala kijungi kan nonton you tempat beliau ya kita nongkrong di kijungi lalu dimdan ya kau begini lalu dimdan ya kau kepengin ba lalu dimdan ya kau kepengin sakit kiri tentang nyawa abang dalam MDC dan you penyekiran ya conservation policy ya kita nongkrong di kita bakal memangnya kita play po ijuni o ayani ya kata kecil nong gerbang cuma celah kecil jaga kendau siapa kecil jaga jingdan kecil yang kecil kumju ya kita nong undi kecil hal ini kata jadi tempat long tahu ngakwa kon klop lang ya kani ka question ka maningkong aduh kani ka question ka ba ningkong aduh si nama ba ngasno ba kini kilai tu di point kilong interrelated balai ngan sabatai nama hani lakdawi ka article 371 nanta kabedai bat uranium nanta kabedai bat ko umbang ko di tehang ni haji saya ka article 371 ki wayu lakran sakman nganam la ko pangaon na khaman bangan go in details what is the benefit of 371 negative and positive ngamla ban go in details handrai gan shua ip ya ka jis jong ka 371 ho ka dai ka state issues ya ka ba ni lesi sebut how anja la apura long away na imat ibami ni kran nama kare kamat ka ba kongsan ho ni bon na pi idan haka conflict jang ka viewpoint haka bede ba ka 371 ba ka 6 dan kiba yang banong tan ka 6 kalabian badan ro na ginong sosnong kiba ka 371 maka 6 dulu kadi bandan lang don paksa po ito tuhuan ro kabanong tanpa 371 kalabian Andre nanong iba larang idon ya ka 6 dulu kan jen dalam baha yagi bangindan ro ya ka 371 balai ngong punta nama ba nilatip siya baka siksidul kalau don lupa ya kata kabor kapakmani bangin berjekam ya kan laai bor haka bangin tauan halor ka kendau ka siap halor ki umbang undi halor ka marian halor ka riki ka duster halor ki eke baro ki balkon kamti haka siksidul lada jer di bor ma fisheries development, youth development, waste management, kiki baru kini kita ulang, lakda ulang haka seksual. Hari kebasosi pada kalamba. Ladang isna ya kita kian di bawah lain lembaga seksual. Buat sen kiam nama. Lapanyap ya ka taka 12A.
nama laong balada kita ki an jo ka district council kaya takhu bat jo ka state kini apna tehanne niyo i shisha ya kata ka jingtlot jong ka sikshidul la pentlot ya ka lembaga 12 ni kamu pentang ladangi don ka kendau ka siap ka bangi bat ni long try dan bangi lasna yang kita ki anro bala ai hani bangin long try ya ka kendau ka siap hanrai lada ja bakawan kanu ka jingdan kam ka baka ka state ka don kam bat kita ki an ki basna district council kini apna balai kanu patja apa san buat hak kapten juga tapi nginum yo i ke tingirnya mentah isu ekstrak ki ekstrak nam ta eksperimen ki ekstrak nam ta prepare adian balayo NOC nangka PHDC hadis nam balalena namaria hado mentah kinu pati fully kinu pati yo yurnya mapo meglia namar ba uyar yang tengah po jadu budar balak banget haduk mentah naduk hat kendai sebab san buai dan rubuai dilati balak banget dan mentah lele gilalap thumai wa gilalap thumai ya kene ke uranium deposit ke bahapo Andhra Pradesh ke bah hakasnang tumala pele laong bagani kadai the largest deposit of uranium in the world. Soskem baga jit hangta baladala lapno ya utei uranium hangtei bodu largest tekani jit uranium kala benumja po sapusnem hanrei wala kataro kanja ya kejiti anda kasokar kasdang ban grade yo uranium uno grade babha grade A grade B grade C kan grade barlaong ba uni uranium badan hari kasih jini udah top grade yang nama kita kenal kapan ni ya kane ka how arjara pulai ban modify ya kaan ke baladan lupa nado masyarakat beda berkalan acquisition kalau ke acquisition of land kadai ke concurrently handrai ban protect ya kani acquisition job state kanam la dalile ban protect namar ba kani kaan ka babni la central ro kaladan te ha kani kaan ngansu patai bi kindian ikasik schedule ban penklan susu ya ka ban penne ikasik schedule ban penklan susu hadin muladan kejing yo so nang ni nang tai ba kidan ki badimangan ya ka 371 ngam sim la shong thai ngalek ban slok bat ki riu sham phang jong gani kabri nyo trap chu ngala pulut por la pulut sngi ba hatu kai ka ba khamha kepada kesti cuma cek beri lagi kata 371 na kali 6 but baru kita kirim sampang di bangai kendu tiang baban kila dan dari sonsil kimau di penklan di 6 ngasudo adian bikin riu sampang ibatai na halor kumno penklan sisu ya ke 6 na banta banyada yang ini diberi nyotrap cumi. Ladang ipai musana kalan piong pakadan yang 371 dari mentap deh kikwa yang seksudel. Penama apa penang bandan bas seksudel bat 371. Nganu ngabasa pentuar nganu lah ngat song taksi arteli nomor peran sepentuar. Ngap song takwai. Dia nomor kata kumbakalong mentale yang seksudel. Nakal yang jom ka sarkar plan kompan pentemai lani ban update ya ke section lada ka pentemai ya ke section da ka sarkar ban penklan sisu
ngin priang balada kamai gimban si ban hapanyami paiba ban persyak erti namar izuto baka sexual kani kasti sisha namar kata nampa banya tren dia kani ka 371 namar ko kani ka central bat ka state subject ni. Habay